n'abapfakazi. Semeni haleluya. Abagira icyizere cyo kongera kuba yashobora kurera umuryango wenyine uwo bafatikanyije atagihari, kandi akubahisha uwamusize muri izo nshingano, ndetse akubahisha n'Imana yabikoze. Amen. Turavuga ngo Imana tiyo kwemera kuko umupfakazi agorwa niba yiringiye. Haleluya. Turasubira turavuga ngo urugo rw'umupfakazi nyakuri ni urugo rw'Imana. Amen. None ubu turasomye ngo niyo se w'imfubyi ngo kandi ni umucamanza w'abapfakazi. Niba umuntu yitwa umucamanza, ni ukuvuga ngo ashinzwe icoba ikosa kuri wa muryango akakiburanira kugeza gitsinda. Birumvikanye? Semeni haleluya. Rero ndashaka kubabwira nanone inshingano z'uwo mupfakazi nyakuri nimara kwica. Semeni haleluya. Yavuze ngo umupfakazi ngo akwiriye kubaha Imana, ngo yarangiza ngo akayizera, ngo yarangiza agasenga. Semeni haleluya. Abantu bahita bavuga ngo ntazi ubuzima bw'abapfakazi, ndabuzi naramutunze. Naramutunze imyaka 10 turi kumwe nabo kandi tungana. Ndamu wa mukuru wanje nakwita naramutunze imyaka 10. Akwagiye no mveje ari haleluya amen. Haleluya amen. Semeni haleluya. Biblia yavuze ngo uwo muntu akwiriye kwizera Imana, ngo yarangiza agasenga. None ngo ikintu gikomeye ngo akigisha bo mu rugo rwe kubaha Imana, ngo no gukunda abashitsi. Yego umuntu yo kwigisha abana be uzabita ku bashitsi. Bakamama twabakasiga mu kongo ngo nyaje umushitsi uzangwa ya abo azama na yasigaye hafi kumwe abana. No bikiriza tuwe ngo amen. Ibira yangangaje cyane. Yambye ngo uwo akwiriye kwiringira Imana. Niba umugabo yo kwizera umugabo we ko bashobora gutura ahantu akababesha, umupfakazi nawe akwiriye gukura ibyiringiro n'icyizere ku bantu. Semeni haleluya. Ngo yarangiza ngo akiringira Imana akayizera, ngo yarangiza akayisenga. Bwana sifiwe sana. Bivuga umupfakazi akwiriye gukora umurimo witwa kwizera Imana no gusenga Imana. Kandi ikintu gikomeye mureke mu Satani azabarira. Satani ntazayemera kuko mushobora kuba mu muryango mubanye neza, kandi muzamutekereza kuko twubaha za bindi mwabuze ntitwobishobora ntabyo dufite. Ndabatangaje ko ntabyo dufite. Za bindi muzamutekereza ko twubaha ntabyo dufite. Ariko uwo bibaha akabibaha mukanirwa n'Imana ishobora byose. Ejo narababwiye ngo mbere yuko Imana yumva isengesho ry'undi muntu, izibanze gategera ko ari imfuzi yatase. Ariko amana. Haleluya. Izi ariko mwari mu mwana w'umuntu yarize. Isana nyina bazahagurukiranye. Muse n'iki kibazo. N'iki kibazo. Ni nako imfuzi yitatse Imana bigenze. Akwezi. Pendo la Mungu. Irabango akwiriye kwizera. Bwana sifiwe sana. Agakura ibyiringiro ku bantu, akabikura ku bashoboye n'abakomeye, ngo akagaruka akabirebesha gusa kuma. Imana ifite abagabo ibihumbi bo kwita ku bapfakazi.
nibyo ubushize nari hano banteye amabuye menshi ngeziri naravuze ngo umuntu arashobora gukora onije arashobora gukora agafata abapfakazi 100 akavuga ngo reka abashakire finance inkunga wabite yarangiza bakazamuha ibihumbi 30 z'amadolari akagenda akimuka akava mu nkamba akaja kubaka Kampala akagura imodoka akagura inzu akubaka abana bafashira ku ishuri akazamuka $100 $100 bohereje ibihumbi 30 by'idolari yakoresha nagakoresha ibihumbi 10 20 akabibiri abapfakazi bakaba isoko yo gucuruza kandi ariho wawuye ariko yakubita $100 umupfakazi hafi kumusasira igitenge ngo kandagira naho ntibazi ko ari inyanya zihora ku isoko ariko muzamutekereza nuko babire abavandimwe kora n'umuntu semeni haleluya nukuri nimba umuntu ashobora kumva kuko umutimanama womubwira kutagira urugo rwiwe nabi uzirinde kugira amaso y'umupfakazi wobona ariwo yateye zo bintu nkunda kubibabwira semeni haleluya icyo ngicyo uzocirinde Bibiliya yarantangaje Bibiliya yambwiye ngo nimwaguka gitumo nibagerageza ngo bitari bimwe bivuga ngo hari surprise hari ibitunguranye sinzi umuntu wose surprise semeni haleluya hari ibintu bizabiza bitateguje ariko ngo nimwabona surprise yitwa ikigeragezo bamuzahite mwishima mwumvisha umuti wo guhamya ikigeragezo neza ukagikubitira mu mutwe n'uguhita ngo wishime nimwagira surprise yitwa kugira umupfakazi mu muryango ico gihe muzoba mubonye igeragezwa ry'ubukristo mufite mu muryango ngo bene wabatwandikiye impande zitarize warabwira ngo yere wowe navuga gituma nibegaragaza ngo bitandukanye ngo bitari bimwe ngo muzoreke mu muntu habamo umugabo witwa kwihangana ngo azosohoze umurimo wawe muzi mpamvu umuntu yovuga nabi mu kigeragezo nk'uko yimye inshingano wa muntu witwa kwihangana muri kandi nimba Bibiliya ivuga ngo nta kigeragezo gishobora kuza kirenze kwizera k'umuntu cakindi uzubona kuko ngo jewe ngo ni kinini si kinini caje mu gipimo cawe caje muri ya metero ugira kibanza ugira ya ntambo wateye ni kiza kirere ngo kijabuke kiza bine noneho semeni haleluya Bibiliya iravuga ngo nta mpangu y'abapfakazi amatiku amagambo gusenya ingo z'abandi komeye umupfakazi mwiza ngo wihesha agaciro akamenya ibyo mu rugo rwe akubahisha Imana akubahisha n'abantu nuko gani tagakana ariko mureke nsigaye mbabwiye n'akangaka ubu ndashinganye genda n'amahoro mugimo bwanjye navuye mu nzira barutware bisi ishira mu buhukiro bw'umukiza Yesu semeni haleluya imambi ikomeye timuzamwime nimuzamumenya kuko nimba hari ikintu Bibiliya yabingiye hano Bibiliya yavuze ngo umupfakazi ngo akwiriye gutoza abo mu muryango we ngo kubaha Imana ngo no kwirinda ngo no kubaha umuryango mwumva igitangaza sico gihe cyo kubwira abana ngo basobanure ibyo babakunda oya
ni igihe cyiza cyo kubabwira ngo baso wanyu barabakunda ariko ntibafite ubushobozi. Hanyuma Bibiliya ntiyarekeye yahise ivuga ngo abana b'abapfakazi ngo bakwiriye kugira ubwenge ngo barangiza ngo bakitura ababyeyi icyiza babagiriye. Umwana w'umupfakazi ntakwiriye kunywa ibiyobyabwenge. Umwana w'umupfakazi ntakwiriye kuba gito. Umwana w'umupfakazi akwiriye kwitegereza ubuzima mama we yihanganiye ngo yarangiza ngo akamubera ikamba ry'ukwera. Ariko byaravuye mwumvishe susa yavuye bakecu mwumvishe aho isoko yavuye. Nuko ufata abana ukabigisha kwirinda, ukabigisha kwiyubaha, warangiza ukabigisha gukunda umuryango no kuwubaha. Apana kuva apana kuvugana. Muza mutekereza niba upfuye warasenya umuryango, ese ugiye we tusubire ngo hatabazuye. Niba usize ubwiye abana kuko base waba atari beza ubasize, menya kuko kugira ngo neza ubishoboye nuko bakundisha umuryango. Amen. Ndetse n'uwo bazogirira neza bakazogirira neza base waba batabitaye. Nikubiza bityo bose bumva agari nundisha ukuntu Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze ngo kwitura umuntu inabi yakugiriye umwitura neza inabi ukaba uramuhamije ngo ni ukumugirira neza, ugahita umugirira neza ufashe ikara ryawe ngo ni uko kugirira neza. Ariko Bibiliya bikomeje, ariko Bibiliya zivuga gutera Semeni haleluya. Nuko abo bapfakazi bakwiriye kuza bazinduka kare mu gitondo. Kunyu umugore uzahamagara umugabo batari kumwe, bakazinduka mu gitondo kare bakaza gupfukama mu nzu y'Imana, bakarira Imana bayibwira umuryango wabo, bakarira Imana banayibwira n'itorero. Abapfakazi bakwiriye kuba maso ku murimo w'Imana kuko ni umurimo w'abagabo. Semeni haleluya. Kandi bakwiriye kuba abambere kwita kubashize. Niko Bibiliya yanditse. Bakwiriye gukora umurimo mu nzu y'Imana, bagakora imirimo y'Imana neza kugira ngo batabone ko umugayo. Ejo narababwiye ngo Eliya Imana yamwohereje mu rugo, iramubwira ngo aje Sarafati, hari umupfakazi muzumutunga uzi kubwira undi mugabo ngo uje mu nzu y'umupfakazi si mwene wanyu yasizwe na mukuru wawe oyoje ngo genda. Yari imubwiye ngo nja mu rugo rwanje ruri Sarafati nzaba mutungiye washika sanga tarasika. Wa mugore arubwira tazo kujya ncumbira umugabo yanyohereje ibintu ntabwo ningabaga yamubwiye tuwe ncumbira icyonzi azi ko yohereje umushitsi ibindi arabikora. Semeni haleluya. Kandi nasanze kuri Imana itinya umuntu w'amashije. Imana nasanze itinya ubuzima bw'amashije utagira andi mahini. Ikibazo tugira ni twizere Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo umuntu akwiriye gukora iki? Semeni haleluya. Niba Imana ari se w'imfubyi kaba umugabo w'abapfakazi cyangwa umucamanza w'abapfakazi, bisobanura ngo Imana ubwayo ni umurinzi n'umutabazi w'abapfakazi. Umupfakazi uri mu murimo w'Imana agomba kumenya ko Imana ari imurinda kandi imwitaho muri bya bindi byose akora. Semeni haleluya. Uwiteka arinda abapfakazi n'imfubyi. Uwiteka arinda inzira zabo. Semeni haleluya. Imana ihora ireba kandi igashirikira abapfakazi nyakuri. Abapfakazi bitaho. Semeni haleluya. Ariko niba umupfakazi afite abana cyangwa abuzukuru, nabanze abigishe kubaha Imana no kwitura ababyeyi babo ibyo babagiriye. Nibyo bizabishimisha Imana. Semeni haleluya. Reka mbabwire, reka nsoreza. Ndashaka ngo iminota mikeya bambwiye ngo sisige n'umva bacu bambwiye. Mwumvishe uko Bibiliya yavuze? Semeni haleluya. Reka ngasubire. Bibiliya yavuze ngo ariko niba